Eyo guys, ngiyanamukela kule video ngizobe nginipha i-recap season 3 episode 14 we-Youngins. So uKhaya ulindele impendulo kusifaka phela ukuthi amtshele ukuthi kwenzakaleni ngesikhathi esehambe uyokhuluma lapha no-Amo. Ulokwezama ukukhohlelisa enza yonke leyo nto leyo. Lapho sifaka ulele akavuki. Azahamba yomvusa athi bra ngitshela phela ukuthi kwenzakaleni lapha yasambe uyokhuluma no-Amo athi ethu wami uphumile kwena nawe phuma kwena. Uyazi nawe ukuthi uyiplaya nje uzokwazi ukuthola enye intombi. So nje akayingena indaba yakhe uthi nje afuna ukuthi kuhlanganisa nawe umbona ukuthi uphatheke kabi uKhaya kodwa nje usifaka akayiboni leyo nto leyo. Athi well kumele ngivukeke mina ngiyobona umuntu wami or at least one of them sawugeza manje asuke mamshiye kanjalo. And then ubuhle uyafika erumini yakhe uphethe yonke inhlobo yengubo yonke inhlobo yesikhwama. Ayikho into engaphansi kwa-500 athi amobuhle isikhwama ezingaka le wena ubuye ku-shopping spree silalela ukabelo komphakithi akhe unayo yonke inhlobo yemali ongayicabanga sisi. Yabona nje ayikho into ayithengile engaphansi kwa-500 konke lokhu kula phezulu kwakho ukutshele expensive days, expensive car, expensive apartment ngiyakutshela. Avule u-Amo kabone lokho papa sisawe ma 600 for iskipper nje. Athi okay abuze ukuthi okay lena uzoyiqoka nini indlava izokufanele athi nje ayisithatha le eyakho athi Amo no angikwazi ukuthatha lento le buhle athi thathi yakho athi okay ngizoyithatha on one condition if next time uzongitshela monge uzobuyela uzongitshela futhi ukuthi right to keep athi buhle okay deal ayithatheke. And then sifaka umile ngaphandle kwedomo amantombazane nenibhalisi so athi okay asambe breakfast together sibhalisa okay bahambe athi yabona nje namhlanje I'm teaching amajita ngizohlala nawe. Then ubuhle ngala busy utshela abangani bakhe ukuthi la the way ukabelana imali ngakhona the way amspoiling ngayo the way amthengele izinto za 5k ngakhona yabo yonke leyo nto le balaleleke nabahalela ngapha. Then ke uTumelo ke uzamkhuluma nofaka thawo yini na kunjani athi ke basazospend bamtshela ukuthi basazospend cut together at around 10 yami namhlanje sifaka athi sifaka ila ngiyazi ukuthi ngisafuna ukuhlala nobhalisa la bamshiye kanjalo. La ku breakfast ba complain ama students ukuthi badla preparation njani akukho ma conflicts akukho inani nje khona nje preparation kuphela futhi nakhona elibhedayo lapho yasho Alex ukuthi yena ayikho into akwazi ukidla nje ngaphandle kwama conflicts athi lo phakayo ke ayikho into engakwazi ukusiza ngayo mina mangakuthanda ukudla lokho engenzile la ihamba ubona ukuthi uyitholelani ke wena for yourself. And then uKhaya Morose lapha asukume athi bafisa sacane ngilaleleni bamlalele athi niyazi ukuthi nginenkinga yocansi so sengithe umuntu engimthandayo ngiyacela bafethu manje ngizama ukuthi angixole esathi uyakhuluma kanjalo ke avela sukumahambo hayi bamhleke kuKhaya ke lapho no mahlathi uyezwa la umbona ukuthi ngasethanda ukuba interested kule nkulumo le. And then azama ukubuza ulo Tumelo ukuthi okay so Amo noKhaya bahlukene manje amzibeke uTumelo naye busy la uzama ukuxoxela ngendaba yakhe noSefaka athi umike Jomi mina ngisahamba ngiyobona lapha Princess Ramathuba athi hey wena inhleke lezi zinto nje wena ubusy not declare athi again declare Principal Ramathuba athi Principal Ramathuba manje athi athi okay so mina uzongilalela njengomngane wakhe ngidinga la ngixoxela ngento ngize usifaka no but it's lalela la
zobe ngikhulume lawo kwamanje ngisahamba athi okay-ke asenze lawo ma-dates esasiwenza mina nawe kade sagcina ukwenza amahlathi okwamanje ahamba ukwenza i-solo dates sobe siwabone lawo ma-dates sobabili. Then ubuhle adoda eklasini ahamba ayobamba ifoni akhulume ukamelo uyamema futhi tonight for idini athi ngiyakwazi abazama ukwenza Saturday. Athi uKabelo bengazi ukuthi ngijola nengane encane mina bengithi umuntu omatured. Athi okay fine ngizama ukwenza iplan. Athi that's my girl. Ngifike eklasini ufike uprincipal Ramathuba nje uyathetha uyabuza ukuthi ubuhle kwenzakalani lana. Mangena ubuhle aqamba mangathi uyahlanza uphethwe isiso nje yonke into ebuhlungu. Athi azenze into engathi iyabuya athi hey hamba etoilet uyokwenza yonke lento oyenzayo la before lana nje uzwenze yaphuma ahambe icebo lakhe sisebenzeke. Ngapha uTumelo uzama ukuxoxa noSifako uzama ukuxoxela ukuthi uMahlatsi ngilela ngekho available ngayo sihlezi nje no Ramathuba lapho naye busy ifoni khuluma noPalesa athi lalela kwamanje ngiyabuya ngisayibona uPalesa. Athi hawu Sifaka itheni yami nje namhlanje. Athi lalela baby boy kumele understand uPalesa is going through something manje so wena ngizobe ngikubona okay amshiye kanjani. Ukhaya azama ukuphinde futhi ukuxolisa ku-Amo aguqe phansi nje yonke leyo nto leyo amangayingeni athi lalela la mina nawe kade sasizama into yethu sukela term 1 sahitha abantu yonke leyo nto kodwa kulungi sekusikhathi sokuthi manje siyeke lento le esizamayo ayilungi ekhaya futhi wena usoze washintsha. And then ke uTumela ahlangane noThisha athi excuse me sir cela ukukhuluma nawe. Mekhuluma naye khona iplan aphezu kwayo. Ngapha ubuhle uthi uyazama ukufunda lapha yakakabelo nje akangeleyo into lokho emphazamisa ngitshela ukuthi ufuna umintroduce kubangani bakhe ajabulekezwe lokho ukuthi useyointroduce amangane. Athi okay kodwa ke awukazi ungenzele i-girlfriend proposal njengoba usuthi nje ngi-girlfriend yakho. Athi awufuna i-girlfriend proposal. Athi ya mina nje umuntu othanda i-romance so kumele ngenzeni. Athi ayikhululeka-ke ngizokenzela. Erumini zikaSifako besahleli kamnandi nokubalekisa ngqongoziyana uThisha Rawuselo kade ekhuluma naye uTumelo mengena omunye phezulu komunye athi kwenzakalani la yini lenza la into eniyenzayo la endlini zenu le kwenzakalani ngempela la sisi hayi bangiqasheke bathuke bayimpozeke lapho-ke sebaqhathile uTumelo-ke sengenile iplan lakhe ukuthi ihlakazeke yonke le meeting yabo. So yaphela kanjalo episode 4 and see you on the next one. Bye.